I dobrodošli u još jedan video, ja sam Mauro News i gledate još jedan tutorial kako instalirati Minecraft od Catervision. Vrlo lako, trebate skinuti ovako jedan aptoide, znači sve igrice koje će pronaći na Google Play možete instalirati na aptoide. Clash of Kings, i tako dalje, i kad skinete ga, pokazat ću kako sam skinuli, znači uđete na Google, i ukucajete tako aptoide i morate kliknuti install aptoide Android App Store, tako će vam doći. Vidite sve ima, kliknite ovako instaliraj, možete i ovako, ne može, gdje će vam vratiti, morate odmah i kliknite u redu i onda instalirate. Tako instalirati preko aptoide Minecraft, ovakav P. Znači uđete ovdje da aptoide kad ste instalirali i sad pucate Minecraft od Catervision i ako vam ne dođe, kliknite potraži druge trgovine i kliknite ovu, znači 13.661 lajka, dobrih i loših 1776, znači bolji je. Kliknite instaliraj i on će vam se instalirati i znači da ću vam pokazati kako dalje. Znači instalirate i ako kliknite ok i opet ok i postavite nepoznati izvor ok i instalira i eto tako. I onda će vam doći ovako jedno, ovo ćemo ostaviti. Vidite, ja već imam ga. Vidite. Ja sam ako se svidio ovaj video, i ako ćete da snimamo malo Minecraft ili neke druge igre, ispostavite 2 lajka, komentara. Ako bude pitalo sve što se imamo, ja sam Alvin. I on je ovaj video. Vidimo se u drugim klipu. Ćao!